ngokwe-guideline yezwi yabo Yeah. une-backup from heaven. Yeah. Even if awumtholanga umuntu ozokulekelela yabo kodwa uyasifunda le scripture ukususa yabo ngoba nami ngenza kanjalo akekho umuntu nami wangi-assista kwangithatha 3 days Sure. ukuremove yonke lento kimi kwase kukuningi kakhulu Ish. ezinye izinyanga-ke zathatha omunye wathatha nje wafaka emuthi shop yakhe yasha imuthi shop yakhe ngoba usethatha into engcolile so lena ijule kakhulu-ke futhi inale background yokuthi ngisuka ngengaba captured laphana ku-Marine Kingdom eThekwini njengoba kukhona kuma-testimonies ukuthi ngaspenda u-19 hours lapha phansi kwamanzi so uMdloti Beach ukuphi seThekwini so already i-Marine Kingdom i-aware ukuthi kune-prayer ezayo eza eThekwini yabo so the whole kingdom of darkness iyanyakaza iyaplana izama uku-retaliate izama ukuvimba